amahoro y'Imana kuri bana natwe muri gahunda zacu zitandukanye z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombarizo MTV show ndetse na Gasabo News 24 nguha ikaze muri gahunda yacu y'amakuru gusa ni muri mushya hano kora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye uba mu bambere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku bundi. Nimba kunze ibiganiro byacu bisharinge bisakaze bigere kure hashoboka kanda like ndetse wanadusangiza igitekerezo cyawe aho hasi unyuze muri section ya comments. Ngiye mujye kubona muri gahunda makuru yitwa Etienne Besa nyemerera twerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo aho Imirwano Ikomeye Yahuje M23 na Wazalendo mu duce twa Busumba na Bunkuba muri territoire ya Rutshuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Haramukira urugamba rukomeye rwazindutse rubera mu duce dutandukanya ibirindiro by'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'abarwanyi ba AFC M23. Iyi niyo nkuru tugiye kwibandaho muri gahunda yacu y'amakuru banatwe guhera kuri uyu munota kugera ku munota wa nyuma umenye ko ibijyanye n'iyi nkuru n'imirwano byagenze hano muri Rutshuru. Nguhaye ikaze. Muri territoire ya Rutshuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru kuri uyu wa mbere haramukiye urugamba rukomeye rwabereye mu duce dutandukanya ibirindiro by'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'abarwanyi ba AFC M23. Ni mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 nibwo iyo mirwano yabaye hagati y'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo. Harimo ingabo za FARDC, izindi ingabo za leta ya Congo, ingabo z'u Burundi FDNB n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo FDLR ndetse n'imbonerakure zo mu ishyaka rya CNDD-FDD mu Burundi. Amakuru ava muri ibyo bice avuga ko iyi mirwano yabereye mu duce twa Busumba n'ahitwa Bunkuba, n'uduce duherereye mu birometero 10 uvuye muri centre ya Mweso muri groupement ya Bukombo muri chefferie ya Bwito muri territoire ya Rutshuru. Amakuru aturuka muri ibyo bice avuga ko urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwatangiye kumvikana kuva saa 12 za mu gitondo kuri uyu wa mbere ugeza saa 3 uzamanywa kuri uyu wa mbere. Iyi mirwano ikaba yatumye abaturage benshi baturitwa duce bahunga ku bwinshi berekeza hitwa Ibuhumbira no mu bindi bice byo muri territoire ya Masisi ihana imbibi ni ya Rutshuru ari nayo yaberagamo iyi mirwano. Iyi ntambara yabaye ijikurikira indi yabaye mu cyumweru gishize aho nanone ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa zagabye ibitero kuri M23 nkuko zabikoze nanone bikarangira izi ngabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma y'Kinshasa zikubiswe inshuro zigasubira inyuma. Bivuga kandi ko mu cyumweru gishize kandi indi mirwano yabereye ahitwa Ikatsiro yatumye rero ibitaro byaho hari ibisasu byaguye kuri ibyo bitaro bikaza kurangira zimwe mu nkuta zabyo zisenyutse. Ibi ngibi abagari societe civile mwibice bifata nk'ikintu gikomeye kiri buze kubangamira ibijyanye no gutanga serivisi z'ubuvuzi muri ibi bice cyane ko umva ibitaro byasenyutse. Societe civile gasaba ko inzego za leta zigenzura ibice zasana ibi bitaro kugira ngo abaturage bakomeze bagerweho na serivisi z'ubuvuzi ku buryo bworoshye. Uyu ni umusozo wacu w'iyi nkuru, reka ngushimire cyane ubana natwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombarizo MTV show na Gasabo News 24. Amakuru nk'aya nakagaruka. Shalom.